Mim Alif nak mana? Mim Alif WI Mawi. Mim Alif on maon. Mim Alif Jid Majid. Yeah, anak mau ni datang lagi. Suara dari hati. Budak SD mari sini. Bawa cinta, bawa erti. Yo. Bersama-sama kami berempat di dalam podcast Mana dan Mawi. Yo, mic check. Alright, bersama-sama salah lah. Itu Yan punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama kami di dalam podcast Manap dan Mawi. Alright, Jid. Apa? Sekarang kita dah kena paitau ni. Asal? Bos dua-dua dah buat kerja, lepas tu dah tinggalkan kerja ni, budak-budak ni. Okey, sponsor pada hari ini Simplicity Employment Agency Private Limited. Anda perlukan mate, Hikmat Mate. Anda boleh call Roswida, General Manager, di talian 866-9140 ataupun talian 9776-1941. Wah, habis kau pakai seorang lah. Okay, ataupun boleh hubungi mereka dengan email mereka, mail to simplicity@gmail.com ataupun ke ni apa ni? Dia punya website, simplicity-employment-agency.com. Maklumlah aku dah 2 minggu kan tak rekod kan. Tak buat kerja lah, biasa lah. Dan juga bersama kami ada Dear Elegance. Anda juga boleh kontak mereka di talian 842-3769-8072-6422. Okay, jangan lupa juga kita ada package untuk $200 off untuk all their wedding packages bersama Dear Elegance. Gunakan promo code DEARMNM, DEARMNM, ataupun boleh hubungi mereka di FB Dear Elegance, IG @Dear Elegance, ataupun TikTok mereka @Dear.Elegance. Dear Elegance, Creating your magical dream. Masih tak apa-apa lagi. Okay. Dalca so opening ni. Dalca. Yelah, selalu at least one of them mesti ada kat sini. Tak boleh, anchor tak ada. Deep anchor tak ada. Okay, bersama-sama kami masih bersama dengan Jumari dengan juga Ustaz Ilyas. Jid, hari ni aku rasa macam macam happy sikit. Asal? Okay, biasa kalau kat dalam bilik macam gini, dengan PO, aku dipaksa duduk. Okay, faham. Tapi hari ni, kita kat dalam bilik macam gini, dengan PO, aku paksa dia duduk je. Hari ni dia dekat aku playground. Rasa baby dia pun dia resign lah. Ada Chan? Ada? Tapi aku terkejut duk tadi. Dia sudah ceritakan yang aku paitau dia. Dia sudah masuk tempat aku, lepas tu aku resign. Actually aku nak ceritakan, tapi dia dah ceritakan dulu, dia dah buka dia ni sendiri. Tapi kira kau zalim lah Tak ada, aku tak zalim. Kau kira kaki paitau members lah Tak ada. Okay, dia sebenarnya macam gini. Dia tanya tempat bagus ke tak. Aku cakap lah bagus. Apa salah je? Aku tak cakap yang kau masuk aku akan keluar. Tapi selama aku kenal kau, bila kau cakap bagus tu, kau punya cara penyampaian tu, bila kau inviting kau. Biasalah, kata salesman. Tapi bila kau dah invite, kau paitau tu tak baik je. Mana boleh tu macam. Mana aku tahu. Dia pun nak masuk sebelum aku keluar. Tapi lama lah kau paitau dia? Kira bila dia masuk, then immediately kau keluar ataupun aku ada? Rasa about almost 2 months lah. 2 months. About 2 months gitu. Rabak dapat Allah. kerja kan dia lah. Dapat kerja dia. Dia datang kerja, dia steady duk. Dia suruhkan meja dia pasang mikrofon. Dia letak kamera, dia letak macam-macam sama meja dia. Aku cakap, ni bukan meja PO tadi. Tak, mikrofon tu nak buat apa? Aku tak tahu. Tapi dia buat Zoom semua pakai mikrofon tu. Cek Smule. Jumadi, adakah kaki Smule? Tak. Tapi aku kadang-kadang macam nak lepaskan stres karaoke lah sendiri kat rumah. Okay. Ustaz, sorry. Saya daripada tadi gatal nak tanya satu soalan. Boleh tanya. Ustaz ni convert ke? Bukan soalan bukan orang yang pertama tanya. Pasal daripada tadi saya nak tanya. Saya kedua datuk saya, yang kedua datuk saya almarhum,
Jawa. Part mana Jawa dia Ustaz? Pacitan. kasih dia cerita dulu. Somewhere in Indonesia lah. Kemudian nenek saya dengan nyai saya Cina. Wih, rare show. Oh. So kalau campur saya ciwa lah. Ciwa. Cina dan Jawa. Ustaz try. Ustaz try. Dan saya ada sikit Korean juga. Serius ah? Tak adalah memang. Orang cakap saya nampak macam Kau dah kena tu. Kau kena game. Kau bagi dia Ustaz K-pop ke? Aku nak gamekan PO ni, Ustaz game aku dulu. We got each other's back bro. Okay, jom mari. Sebelum kita go into depth tentang this Believers Academy, mari kita rungkaikan aib-aib Majid dekat tempat kerja. Pak gini lah kau nak. Inilah peluang-peluang kemasan. Tak, dia bukan aib lah. Dia bukan aib. Dia kerja semangat sikit. Wah, Dia kerja semangat. all out. Dia kerja all out. Dia kira orang cakap kalau macam boleh pakai lah, boleh pakai. Kalau nak kerja, perlu kerja, nak settle, dia lah. So memang betul lah, sama ni kita anggap Majid kira barang pakai lah. Aku nak cakap bagus dia puja aku. Alhamdulillah. Aku takut. Apa yang kau takut ni? Kau nak Jumari buka ke kau nak buka sendiri? Ustaz. Aku lepas app ni sakit perut. Kau jangan Ustaz nak test kau nanti. Okay, macam mana kau kenal Jumari? Macam mana aku kenal dia? Itu biasa lah. Kita satu division apa. Okay. Dia dulu lah yang NPC, aku lah yang NPC. Tak. Aku kenal kau sebelum tu. Sebelum tu? Time Kompang punya time. Lupa Oh iya. Oh, ini dengan conman tu lah. Ni time si conman tu lah. Jalil conman. Ayah. Okay, just share dengan korang the context of ayah tu. Sikit hari kita nak jodohkan Jalil dengan mak aku. Mampu. Jadi aku tanya dia lah, dia nak tak ada anak macam aku. Jalil. Oh, so korang go way back ah. Yeah, correct. Kau teruk kan dah paitau dia, lepas tu kau tak ingat macam mana kau kenal dia. Apa Dah punya lama members kau ni? Tapi that one is more towards mutual. Yes, correct. That one is very mutual. Macam kita tak really rapat. Yes, Sampai kita pernah kerja sama. correct. Then kita berbual and everything. Kau mana tahu? Oh. Kan dah paitau dia, lepas tu kau nak angkat dia. Okay, then apa yang kau tahu pasal this Believers Academy? Apa yang aku tahu? Dia interesting tu. And the reason why aku decide to panggil dorang pun is because kita resign police. Kita resign an iron rice bowl. Okay. Whereby usually orang ada kerja lain. Macam aku keluar tu that point of time aku ada kerja lain. Ada ke? Aku dah secure. Aku dah secure kerja lain. Then after that some ada yang buat self-employment and everything. So self-employment towards real estate lah, insurance lah, all this. And usually this is the main roads lah yang budak-budak yang iron rice bowl ni akan keluar. Tapi aku berbual dengan dia. The thing is that dia decide to buka business. Okay. Buka business, I mean kalau usually what we know is that orang kalau buka business kedai makan lah, biasa-biasa business lah. But dia nak buka kelas agama. Aku macam, okay, ada market ke? Apa kau berbual pasal market agama? No, because he wants to do it for a living. Dia ada anak. Yeah. He has a family to feed. Dia ada rumah. So like dia bekas PO Okay. Faham tak? Like he doesn't have any ARS and everything. I didn't know that he kenal ustaz and all this. Aku dengar dia pergi pergas apa tadi? Basic. Itu aku mesti je lah. Jangan. Tak mau uplift aku. Cocok lagi. Jangan. And usually when we know that bila orang buka business ni kan, is either diorang ada backing yang kuat. Okay. Meaning a stage name or someone who is very popular or maybe financial backing, someone with reputation. Okay. But when Jumari cakap aku nak buka business, it sounds very normal. Macam it is not, I mean ustaz, I mean not a big ustaz, not everything, not I mean financial backing pun
there is no financial backing and everything. Nanti kau tahulah nasib kau lepas saya ni. Kasih dia tahu big ke small, langit tinggi ke rendah. I mean we know Singapore ada quite a few Reputational ustaz lah. reputational ustaz and all this. So I thought maybe if you go towards that direction, I mean kita sebagai non-business person usually we will think of that. Kalau kita nak buka business mesti The conventional way with someone big. Tapi dia tak. So that's why aku was like curious lah, like kenapa kau buka ni and how is your finance backing and everything. I mean to me this kind of stories can actually inspire people on how they can actually start up. Tak kisah whether it's a kelas agama ke apa, madrasah kecil-kecil ke madrasah ke, even conventional businesses. Kalau kau nak start pun, I mean this is a story to inspire people, to let people know even that yang tu, you can start off. Cik Lima punya bodyguard pun keluar, lepas tu buat kedai bubur apa. Simple je. Cik Lima punya bodyguard. PO juga tu. Let's talk. Aku rasa okay. Ini pun first time aku dengar somebody that come out from the force yang like dorang been mentioning tadi, come out from an iron rice bowl punya live and then buka take agama as a business. Okay. Aku rephrase that, bukan take agama as a business, but dia macam orang cakap with agama a lot of good things will come lah. Okay. So the reason why aku nak buka, like I say in the previous episode, it has been a dream since aku rasa 2015 2014 lah. Like macam aku nampak ustaz jadi imam dekat masjid, how he is. I want my kids to be like that, you know. And aku buka this also with the intention for me to learn inside my academy. And also aku tengok dokumentari, ada this dokumentari dekat Lombok it's done by Sheikh Fahad Al-Kandari. Dia dekat Lombok ni ada Al-Aziziyah Institute. Okay. This founder ni dia jual everything, dia punya harta semua untuk buka this institute. Yes. And alhamdulillah that then the what it inspires me is that after dia dah buka the institute, then when the institute is established, dalam the episode kau boleh tengok bila Ministry of Endowment of Qatar perlu 20 imams for Ramadan, they will pick specifically from that institute. So that's how established it is lah. So aku memang ada takut, macam rasa macam boleh make it, tak boleh make it, you know. But that's why macam I still have my full time job. I don't deny that. I still need my full time job, but my heart is here lah. If one day I can transit here full time, I want to do full time. Sebab dia kasih aku that sense of accomplishment lah. Yeah. So aku buka this is not solely for money, but that's why when we met tu, our intention and values we need to align. Why we open this? Yeah. So that's why it clicks. It's not just solely because of money. It's we want to do something good out of it, and people can benefit from it lah. Okay. So benda ni is what should I say, dia macam bila someone approach someone untuk start up Islamic benda, selalu mesti ada doubts apa. Betul tak Ustaz? So macam mana tu korang come to an agreement yang I can trust you and then we can be a partner to open this academy? Actually, from the start, the trust has always been there. I know that. I know what kind of person he is. Okay. Even though I don't know him well, but I heard good things about him. Then for me, macam macam I cakap hati-hati. Aku tak tahu mana dia nampak hati tu lah. Alhamdulillah. I mean, when we enter also, it wasn't rainbows and skies lah. Like macam when you enter a business, it's like you enter marriage. You don't know what to expect. It's always about working. Tapi kadang-kadang marriage dah keluar pun. Mana? Tak Ustaz. Jangan personal sangat. Tak mau personal Jangan personal. Okay. Sorry. So yeah, it's about working around their weakness and strengths lah. Yeah. Okay. So maybe can share the difficulties bila korang start out. Because macam I've seen a few Islamic centers yang baru nak start out, and then when they try to reach out to the community and orang macam bolayan. Understand. I think I don't know whether it's the perspective of the community yang tengok center ni kecil mungkin tak betul. Understand. Or that kind. So do you face that problem? I mean alhamdulillah, like I say, because bukan kata nak pilih bulu atau apa, but Ustaz has already a strong presence in Pasir Ris, Tampines and Simei, which is why we targeted Tampines as the place to be at. So pasal Imam kat Gufran, so and people see him late Tarawih, so the credibility is there already. People know that he recites well. So macam
Cuma Ustaz ni, just let me share with him. Dia why is he not popular beyond the East region pasal he doesn't like to be in social media. Even today he is camera shy. Macam nak record content with him, we need to push him. Maybe Ustaz nak kena buat kelas untuk Muslimah ke. Mana tu overnight boleh jadi famous. Dia start with you guys. Sarang ni. Lepas ni satu lah, Fatihah satu lah. Auzubillah. Jangan surrounding. So the macam mana so okay, Ustaz dah famous dekat the east of the island. So tadi berapa lama diorang dah buka center ni? Setahun. Kita buka 2 tahun tapi kita operate physically 1 year. About 1 year. Buka 2 tahun tapi operate 1 year. Tak faham. So starting tu kita buka macam just to get a footing. Ustaz, okay, before that just Ustaz already build a community whereby he actually gives free classes every night over Zoom. Almost every night, Monday to Friday ada. Padan saya tak pandai-pandai baca Quran. Ustaz buka e-site je, website Ustaz tak buka. Tapi Zoom. Ini Zoom. This is free Saya classes. kat website saya tak tahu pasal e-site. Kita buang ads. Tak, saya tak. Jangan. Don't open the can of worms. Buka yang buka. Okay, sorry. So we integrate that community in. Of course, I mean when we open something new, some people can accept it, some people cannot. Like, macam some of them like Ustaz pun ada macam rasa sedih juga. Like some of them macam sees that Ustaz dah buka something paid, then they would no longer be free for us. But I mean, we didn't have the chance to explain to them that the free classes is still going to be there because there's still our way of giving back to the community lah. Yeah. So then from there we slowly build up like macam. Starting we do everything like, macam ni yang Ustaz literally jaga education, aku jaga finance, operations, marketing. So basically bila korang set food tu just both of you, Ustaz and you. It's just a 2-man team. Bila kita pergi recce pun 2-man team. Then somehow along the way, then bila dah operate physical tu, aku dah tak boleh cope with admin, tak boleh cope with marketing. Slowly we get in people to help us lah. Like right now I have 1 marketing staff, mashallah, that really is the value. The thing about us is staff kita nak ambil semua make sure value dalam kita. So my marketing staff Safia pun help us a lot to grow our page. She helps us a lot. She help us to rebrand kita punya perspektif pun properly lah. Then my admin staff pun quite solid, and right now Ustaz's brother is our kira macam permanent part time Asal Rizal. Ustaz brother Hafizah, if you guys want to know, Ustaz punya adik-beradik semua Hafizah. Oh, serious lah. Even adik-beradik perempuan dia bersama. My brother UK, yang perempuan tu dekat Melaka. Serious lah. Yes. Jealous kan? Somebody. Itu orang tak tahu. Dia family memang very tawaduk, very humble. So you don't get them to see macam upfront and social media, but actually they are very solid people lah. Ustaz, you left Gufran tahun berapa? 2021. COVID time. Okay. So after that straight away tak buka the business apa? So after that what were you? After that memang kita tak buka business, tapi ialah ni semua ketentuan Allah SWT. Kadang Allah Ta'ala beri yang terbaik lah. Kadang-kadang walaupun kita nampaknya sebagai baik ataupun tak baik, yang penting Allah SWT bila dia letakkan sesuatu tu, itu adalah yang terbaik bagi semua lah. By that time seperti yang tadi Jumari sebut lah, ada yang offer saya something, tapi maybe Allah Ta'ala ada yang lebih baik. He just expose to me that part je. Expose me that part yang ada nak kolaborasi dan sebagainya. Then tapi tak begitu menjadi, dan baru kita meet up lah macam tu. So then tapi in the meantime I dah memang menjalankan kelas-kelas yang free tu dengan my student-student yang ada yang free class kan malam tu. So bila dapat actually kita bertemu dan juga berbual dekat Madinah juga. Betul. Madinah one of Yang kau pergi umrah. The first time I go, aku supposed to terbang dengan dia. Dia supposed to be paid together, but last minute then tukar, then dia terbang dulu. Kalau tak ada aku dengan dia, kita dah bawa sama-sama. Kat situ pun kita ada bincang-bincang lah, kita make doa mudah-mudahan jadi lah. So alhamdulillah dari situ. Ustaz, saya nak tanya something macam personal sikit lah, sikit je. Ustaz kat rumah pun memang berbual macam gini ke? Macam mana tu? Intonasi Ustaz, cara Ustaz sampaikan something.
Depends lah. Tapi kalau dengan anak saya macam buat kelakar-kelakar sikit. Tak kira. I mean memang naturally Ustaz berbual macam dia. It's not just a facade in front of a camera. Pasal daripada tadi saya duduk kat tepi Ustaz tu, bila Ustaz berbual saya macam terpegun. Sekarang tengah duduk dengar Ustaz. Macam Dekat handphone. Bila dengar suara Ustaz pun macam very relaxing lah. Ada orang kan. Betul. So that's the vibes I get about him. Yeah. Ke Ustaz ada pakai susuk kat bibir? Ya Allah. Jangan nak sikit sangat. Aku saja gurau. Saja nak test. Aku nak tanya whereby just now you guys say that there's a change of perspective. Correct? When your new marketing team actually comes in, I want to know what was the previous perspective and now what is the perspective now. Dia nampak daripada luar banyak dia buat. Pasal I tahu much about comms and also marketing. Okay. The corporate side lah. Me pasal kita that's why I started off the free classes and all. So I wanted people to join. Tapi bila kita dah ada this center, kita nak kena ada overhead and all that. Yeah, correct. He settle all that. And back end semua dia buat. So bila kita baru start tu okay lah. Tapi bila then after couple of months then orang alhamdulillah more people come in to study. Nampak macam berat sikit untuk dia. Memang I feel sorry for him lah. Pasal benda semua dia nak kena buat. I mengajar dan I atur. PO memang semua. Biasa buat kerja banyak. Tapi ni macam dah overload sikit lah. Jadi itu that time bila nampak macam kekurangan sikit, macam dia pun dah tire out, dah penat dan sebagainya. So boleh nampak lah kadang-kadang bila orang message nanti terlewat sikit pasal apa, dia dah too much. So that's when macam I pun buat doa dan kita pun bincang, let's take somebody lah. And kebetulan ada orang yang saya kenal. Dia tanya dia, would you like to be interested to be part of the team and all this. So dia cakap okay, insyaAllah kita boleh bincang, dan kita bincang, kita punya mission, dan she was alhamdulillah interested. May Allah bless her and may Allah SWT grant her goodness because she helped us a lot lah. So bila dia datang, dia kira macam ambil sebahagian besar daripada Jumari punya workload. So that's when Jumari can also focus and his niche and his area, and then that lady focus on hers lah. So then it is more of a three person punya team lah instead of the two lah kan. Bila dua tu banyak sangat lah, I pun nampak kesian. Yeah. So I mean, belakang tabir pun banyak yang bantu, cuma macam tak nampak lah. I have friends who actually macam experience dalam operation side, macam have business. I have a friend who done business, so I take them as a mentor. Orang-orang ni yang banyak kasih nasihat. Like macam like business perspective, like macam okay, macam kita baru dalam business, like macam kadang-kadang pun kita macam tengok supply kita kalau baru dalam business, ROE, SOP semua cancai. The rule of engagement awak. So I have friends who work in operations, like macam you need to settle this SOP, you need to do work out this SOP. Macam polis, but kita tak rigid lah. Then lepas tu when come to business partnership, macam kita baru, kita confirm macam okay, ni kita dah try, mesti nak try yang baru. But no, macam my friends tell me that if kau dah ada satu partner ni okay, as in if your business punya counterpart yang kau make supplier ke apa dah okay, stick. If anything that macam cacat cela, work with it. So that's how you gain trust. So a lot of people back end yang macam tolong lah. Alhamdulillah lah, Allah mudahkan lah. Okay. So usually the conventional way is doing business is where there is demand, there is supply. Betul. Okay. Mungkin orang akan kecam bila aku cakap macam benda ni. Betul. Tapi bila part Islamic, bila part agama, there's never be a demand. Kurang. Okay. Kurang lah. Aku cakap not okay. I rephrase my sentence. Takut kena kecam The demand will be kurang. Okay, betul. But your supply is powerful. Alhamdulillah. So how do you manage that? Honestly kita okay lah. I mean the challenge is, I think sekarang is definitely content presence kot. So like macam like my challenge right now that I'm facing is he is good. My asatizahs are good. Good. Aku sekarang aku tak tahu dosa ke tak cakap dengan Ustaz macam ni. Aku dengar suara dia aku dah fall in love. Jujur Ustaz, ni bukan nak angkat pasal dekat podcast, but daripada tadi saya duduk sana, sekarang saya dengar dekat headphone lagi clear. Tak tahu ada this
very calm feeling bila dengar cara Correct. Ustaz sampaikan something. Yeah. And then he always embrace that I make doa, Yeah. I make doa. And dia buat aku terfikir yang selama ni aku cukup doa ke tidak bila aku nak minta sesuatu. Betul tak? We are always complacent macam why is life so hard? Kenapa hari ni aku macam gini? Kenapa hari ni panas? But instead down here we have someone yang always say bila dia face something I make doa. Dia face something I make doa. What? Very Nangis touching. Very touching. Salah. Kacau botol steam. Okay, back to the supply. Yeah, okay. So the challenge is that I know that my asatizahs are solid. I know who are they. I know what they can offer. You know that. But the challenge is how do I put forth them up front untuk orang tahu yang diorang bagus. Sebab banyak actually asatizah yang tak comfortable depan kamera, but they are actually very good. Like macam one of them yang we work with, kita punya part timer asatizah Ustaz Syuib, dia imam dekat Kampung Siglap. Bukan yang sepatu Bukan. Ustaz Syuib dia imam kat Masjid Kampung Siglap the whole of Ramadan. So Siglap ni ada 4 imam, diorang gila-gila. The whole 30 days tu dia angkat one kira for 10 rakaats, and he is only 18 or 19 years old lah. 18 or 19. Then I got a young asatizah Ustazah Sumaya yang pasal asatizah kita ni kita tak lepaskan. Diorang every week nak kena baca dengan ustaz. So review. So pasal kita want to set a certain standard yang okay, we quality control one thing. Macam we know that people come to Believers Academy sebab diorang nak baca dengan Ustaz Ilyas. But the problem right now, he is my founder. I need him at the perspective of the education level. So I need to replicate 10 Ustaz Ilyas. So that's why we come up with this system yang diorang nak kena baca to his standards. So so that when they deliver, then we will generate student more yang macam bacaan macam dia. So but the challenge that we have right now like lah, macam dorang tak off at social media, like you don't see these people at social media macam dorang baca Quran, buat content. No, they don't do that. So why they are not upfront? Is it because dorang takut dengan netizen akan cakap riding on agama, ataupun they are just simply camera shy? This is what I observe lah. Maybe nanti Ustaz boleh add on his point, his POV. So macam one of it is dorang hafal ni. I mean dorang mengajar kadang-kadang dorang ikhlas. Memang they really want to mengajar, they really want to hafal because they do it for the sake of Allah SWT. But so dorang takut that when they come up forth, their intention already will lari. Yeah. So which is why macam another asatizah that I can quote on is ni one of it is Ustaz Brother. Ustaz Brother pun actually quite knowledgeable in hadis, but macam you don't see him go around like giving lectures. Another one more is Ustaz Syukri from Masjid Ansar. Ustaz Syukri teaches fikir dekat kita punya center. He's actually the top 1% in Singapore to gain scholarship to study at Kuwait. But people don't know him. Orang kalau kat Ansar tu macam okay ni Ustaz Syukri, but actually he's very knowledgeable. His command of English is very strong. Yeah, there's actually a lot of asatizahs yang very good, underrated dalam ilmu, masya-Allah, but because they are camera shy atau they don't want their intention to run, they don't come forth to social media lah. Okay. So that's a challenge that we face. So dekat Believers Academy ni, untuk aku personally, aku set the goal to provide the platform for this asatizah, and aku suka unleash raw talent. Kira macam talent agency gitu. Correct. Pasal kadang-kadang asatizah ni like lepas tu kan dah graduate and everything kan, like sometimes diorang just they don't want to go to the masjid and all this. Yeah, because I mean the newer generation lah. They don't want to go the mainstream way. So I think with this kind of platform there's more places for them to go actually. InsyaAllah. Then yang Ustaz Syuib tu you mention he's 18, 19. 18, 19 yeah. So dia pergi belajar umur berapa Syul? Dia belajar hafalan. Dia hafal. I mean he's studying in secular that time. I think he's taking his part-time diploma dekat Kaplan. But he hafal dari a very young age lah. I think he went to competition in Saudi. He won second, represented Singapore. Serious lah? Yes. So this kind of people that we don't know, that but actually it's really in the community. These are what they call the hidden gems. The hidden gems, yeah. So macam aku Ustaz asatizah what the hidden gem tau. Di Ustaz Syuib belasan tahun represent Singapore. Yeah, he went Saudi. Aku belasan tahun tengah sibuk dekat tepi jalan lagi. Sama lah. Serious. Kalau not because of you telling me this, aku tak tahu ada such young ustaz yang Yeah. because okay,
ever since aku make a transition in life, aku cuma tahu that this kind of young age punya Hafiz ada dekat Indonesia. Because of YouTube. Understand. Because I consume the YouTube pasal some of them ada suara-suara macam ustaz. Betul. Aku suka dengar. Betul. Sebab tu lepas ni aku sakit perut pasal aku dengar je. Dia baca tak ada dengar je. So so every time bila aku look at these young people, I take it positively, macam okay, mungkin rezeki dia, umur dia muda, dia dapat hidayah dan jalan macam gini. Betul. Tapi rezeki aku is aku go through hardship ataupun aku go through jahiliah punya period first, and then after that when aku move on to transition into a new life, aku would appreciate the current life better. Aku just take it as that way lah. But when you tell me dekat Singapore ada macam gini, Ada. it makes me want to look for. Dia nak kena buat YouTube lah. Dekat Ustaz Syuib pergi tengok Indonesia. 10 tahun, 11 tahun dah keluar YouTube. Ustaz tunggu apa? Keluarkan YouTube satu lah. Aku nak tanya sikit whereby okay, you guys, I mean the asatizahs are not going forward for marketing purposes and everything kan. So I want to know for Believers Academy, how are you guys going to plan to market your classes, your ni and everything? Okay, so for marketing perspective, okay, we are trying pun macam kita tak. Okay, one thing about us, okay, let's start on the business perspective. Kita punya prinsip for both of us, kita tak suka rich bait content. So kita want the content to be organic, educational, inspiring, and kita tak suka macam we are not people of controversy lah. So that's why kita punya content is quite macam very chill, very relaxed, very gradual. We set that tone, we set that pace lah. So so what we are planning to do, insyaAllah, we work with this one influencer. This influencer pun masya Allah, aku kenal dia dari umur dia 17 tahun. Now he's already earning 7 figure. He's doing a marketing agency. If you want to take a look, you can look, shout out to Middle East Sam. He's the founder of Brand Talk. Oh, Yes, he's the founder of Brand Talk. Aku kenal dia dari umur dia 17 tahun. Time dia tengah hafal Quran. He's a Hafiz also. Serious? He's a Hafiz. He's a Hafiz? Yeah, he got Syahadah in Mecca. So he got his ijazah in Mecca. Hidup kau ni kira dikelilingi dengan Hafiz-Hafiz lah. Aku ada zaman gemilang juga. I mix with all kind of people. That's the thing about aku. Biasa PO. Kasih aku satu biji. Tak ada, I mean gentle member buat lah. I mean I grew up budak baju pun aku campur. Aku ada members pergi clubbing pun ada juga aku duduk. But I don't judge budak-budak people. baju ni semua. Kau kenal dia? Aku tak ni lah. Aku tak judge orang. Pada aku it's lah. Everybody have their stories in life. Aku nobody to judge lah. Aku sendiri pun hidup aku tak tahu jamin aku akan mati betul ke tak betul apa. Aku pun tak tahu setengah jalan aku terpesong ke tak terpesong apa. So aku tak suka judge orang. Aku semua orang aku duduk, semua orang aku campur lah. Ni raw memang lah. Tapi you know, to have so many Hafiz surrounding your life, do you feel macam burden ataupun bukan burden, weight lah, because you need to live up to that? Aku bukan kata weight, aku inspired by diorang lah, but aku tahu aku punya capabilities. Like macam aku dah pernah try hafal. I have good memory, but like Ustaz say lah, Allah belum pilih aku. Maybe pasal ada dosa yang lepas-lepas. Aku punya past pun very colourful juga. So lah, I mean, semua ada zaman jahiliah masing-masing. Like macam, but I hope that when I transit to Believers Academy, I'm able to do what I want to do lah. Memang pasal goal dalam hidup aku memang kalau boleh aku nak hafal Quran. Sebelum aku mati lah. Kalau umur dah 40 ke 50 ke tak masih cuba. Amin. Oi, kat luar, amin. Okay. Kau asyik tanya question ni, kasihlah Ustaz. Kesian tau. Okay, Ustaz. What is your vision and mission for Believers Academy? Our vision and mission satu je, which is to create and nurture one Quran lover in every Istimewa house. aku dengar suara Ustaz. One Quran lover in every house, Muslim household. Kalau kita lihat kepada khusus orang Islam, setiap rumah orang Islam tu kita nak cuba hidupkan, lahirkan satu orang yang sayang Al-Quran. Dan kalau rumah-rumah yang bukan Islam tu, kita nak bagaimana Al-Quran tu dapat leave a positive impact into their lives. So bagaimana diorang boleh lihat Islam dalam kacamata yang baik.
diorang boleh bantu kita kalau ada siapa-siapa yang cakap benda-benda negatif berkaitan dengan Islam. Mereka boleh mereka boleh sampaikan lah. Kerana apa? Kerana kebaikan orang-orang di Singapura yang datang daripada sumber Al-Quran itu, yang dari hati dan dari diri mereka. Macam tu lah. Kau kalau nak dengan Ustaz, aku bilang kau satu Okay. Diorang kat sini pernah buat podcast ke tu? Tak mau cakap lah. Habis sekarang dah habis. Dah tak lawan. Dia macam kau punya. Ni, dia ada formal exit. Kita tak ada formal exit. Kita masih ada edit dalam draft lagi. Belum keluar. Jadi kau boleh dengan suara Ustaz. Pasal yes. podcast diorang whereby Ustaz akan terjemahkan lagi Correct. Dia akan baca dan terjemahkan dia punya surah lagi. Betul. But why Ustaz tak sambung podcast tu? I think because It was a very calming podcast. Okay, why I decide to join them? Because this podcast started with the two of them only. So why I decided to join them, because I find that this is a ground level punya platform yang you don't need to really front your face, but you can reach out to people. Correct. So but why you stop? Pasal suara Ustaz, sorry lah for the lack of better words, saya dengar pun dah steam. Actually, kita tak stop lah. Kita tak stop. Kita pause kejap. Kita pause. Kita try to have a comeback, but pun kita tak boleh keep up. Ke korang tengah cari production team yang boleh bantu? Dia kita pasal Manak Mawi pun kita ada production team. Dia selit Ustaz. Kita kalau part-part untuk Islamic, untuk agama, kita okey je. Betul. Tak ada problem. The problem is kita ada production team. But the issue is semua schedule conflicting. Sebab kita akan datang record satu hari serentak, like half a day. Tak boleh. Tak, pasal that's the thing, kita punya schedule semua conflicting. To get everyone together down is so difficult. Pasal that podcast bukan aku je, bukan Ustaz je, ada Ustaz Hakim from Nur Madinah Co. Then ada a few invited guests pun yang kita panggil. And it's on our own funding lah. That time dah ada sponsor nak sponsor, but sponsor tanya kita bila nak collect payment. Aku cakap belum habis, apa kita boleh terima kontrak. Aku tak collect dulu lah. Yeah. So what's the podcast name? Boleh cakap kat sini? Boleh je. Takut konflik ke? Tak ada. The podcast ni, the previous episode macam ada, The Healing Companion. The Healing Companion. Asal kau tak pernah share benda ni kat aku? Time tu aku share tapi dekat lama punya. Yes, dekat lama Aku punya. share kat lama punya. Yang dah tutup Yang dah tutup. Yang dah tutup, betul. Okay, then for Jumari, what's your mission and vision for okay, aku believe korang ada kolektif punya mission and vision, but personally macam tadi Ustaz explain, but how about yourself? Nak yang betul-betul ke main? Dua-dua pun boleh. Okay, kalau yang main, both of us nak own a GLC 300. Oh, cita-cita. So Ustaz selalu pesan aku, aim for something higher because you will fall short. Higher G-Wagon. Yes, kau kena aim high because you will fall short. Okay, so kau sekarang tukar balik, Ustaz dengan Jumari tukar aim G-Wagon, so dapat GLC 300. Ustaz tadi baru sebelum datang sini kita tukar realign balik. Ustaz nak Rolls Royce, aku nak Brembus punya G-Wagon. Tapi that jokes aside lah. But I hope that with this Believers Academy, we become a platform to open up for more asatizahs, because more asatizahs out there means more people will be reach out. Then after that, I hope also that from people can come and start learning from us. Habis dapat baca Quran dengan baik lah. Sebab aku pun honestly dengan Ustaz bila baca satu muka surat kena vet 5-6 minit. But mesti satu ayat pasti ada salah. So we want to do that lah. We want the community. We sayang masa benda Quran tu ada depan mata. Just that you need to reach out. So we hope that we hope that people can come, learn from us, learn from my asatizahs, and gain the knowledge back to take back home and share with their families lah. Itu aku punya hope lah. Pasal sedekah jariah. Sedekah jariah yang mana saya nak siapa-siapa yang boleh contribute towards Believers Academy, macam asatizah yang boleh combine mereka punya strength dan kita, kemudian mereka sampaikan kepada anak-anak murid, kita jaga quality control apa tu semua, mereka pula jadi asatizah, ataupun kalau tak jadi asatizah pun jadi guru ngaji, ataupun yang boleh berkongsi-kongsi, even though Alibata pun jadi, pasal apa Alibata itu merupakan satu foundation. Nak baca Al-Quran mesti go through Alibata.
So kita harapkanlah kalau semua dapat take part, semua yang take part dengan kita tu semuanya dapat sedekah jariah. Semua dapat pahala yang mengalir. Walaupun mereka sudah meninggal, mereka tetap dapat part masing-masing dalam part pahala mereka. So it's one of the. And by that pun, let me add on lah. I mean, we don't only focus, because right now we have a lot of conditions that is ongoing dekat the community. We have neurodivergent, kita ada kids with special needs. So apa je? Neurodivergent kids with special needs, macam ada autism, ADHD. So Dia pandai sangat. Kau Vitagen Aku English, Ustaz UK. Aku KO. So yeah, insyaAllah. So we are actually developing a curriculum for kids with this special spectrum and condition to be able to read up, to learn Iqra and then read up to the Quran ikut normal mainstream kids. So we are actually tying up with Inkit Learning Center. This Dr. Siti Mariam, aku punya classmate kat Zuhri. She is a doctor. Dia belajar, I think dia ada PhD in special needs learning ke early intervention, something like that lah. She was from MOE. So aku approach dia, we wanted to do so. We are developing the syllabus for kids with autism. So insyaAllah, if all is well, maybe by October we will launch this. Oktober insyaAllah. Nice. Dia kita dah satu orang dah ni. Kadang ni episod minggu lepas. Jangan bawa datang sini. Okay. No, tadi bila Ustaz mention pasal Alif Bata kan, aku recall the question Mawi ask. Betul tak kalau once kita dah belajar and kita complete and then kita bergelumang dengan dosa, dengan maksiat, and we leave macam bacaan tu kat belakang, we will forget it. And Ustaz cakap yes. So Mawi ni living proof. Because when I made the transition after about 15 years of bergelumang, bila start balik main-main dengan masjid, I find we went for yang kita nyanyi kat masjid tu apa nama dia? Nasyid apa? Kasidah. So nyanyi kat masjid. Mana dong masjid yang nyanyi? So when I first joined them, just out of curiosity, so bila diorang WhatsApp the lyrics, dia dalam bahasa Jawi. So Zoom buka balik, Zoom balik, tanya, Mawi ni apa title lagu ni? Pasal nak Google Rumi. Sekarang ada ChatGPT Because and after that bila balik, when I refer back to Mukadam, bila dia single masih boleh tahu apa tu dia. But bila dia dah cantum, terus dah tak tahu apa tu dia. It's actually bukan hilang tapi terlupa. Dia masih ada kat dalam. Cuma nak kena search. Seorang yang beriman tu, seorang yang beriman walaupun Allah Ta'ala uji dia dengan sebahagian whatever, his portion of his life kan, the light of iman is still there. Cuma light dia tak kuat, dia macam tapi still there. Dia flicker. Pasal apa kalau you kasih dia sikit nasihat ke, nanti dia akan dengar. Kalau ada sikit nasihat ke, dia tak akan macam dalam deep down dia akan tahu yang ini benda bagus. Dalam deep down tu dia ada somewhere yang akan gerakkan hati dia. Benda baik, benda yang tak baik ada. Walaupun dia buat ataupun dia tak buat, itu benda lain, tapi dalam hati tu mesti ada. Ustaz, I love you Ustaz. Pasal apa tu, yang beriman macam itu. Aku tak sangka budak ni sampai kat dalam macam kena tembak aku ni. No. Okay. I mean, since Ustaz dah touch pasal dekat dalam, to be honest, bila masa aku bergelumang dengan aku punya bad habit atau past, bila I come across video dekat social media ataupun YouTube pasal bila orang mengaji and stuff, rasa serba salah. Macam I used to be there. Aku pernah buat benda tu. And why? But biasalah, benda yang sedap selalu kita dulukan. So yeah, I would just always just brush it off. But deep inside, rasa tu serba salah tu. So sebab tu aku cakap I love you Ustaz. Dia faham. Wah. Dia macam ni lah. Semua orang ada buat dosa hari. Aku pun ada dosa juga. But aku rasa at the end of the day, you don't stop trying.
Never give up. Don't care what people judge you. But at the end of the day pun Tuhan yang judge kau. Bukan kata macam us against the world, that kind of thing. Macam at the end of the day, aku believe that the most important thing to jaga is kau punya hati. This is what I educate myself for the past years. I've been trying to educate my heart, like to always look good in others. So maybe macam yalah, macam aku pun bukan perfect, you know, like every day aku pun kadang-kadang ada buat dosa juga. So yalah, but don't give up lah. Tu je yang tu. Then macam recently Ajib, kawan aku ada anak. So dia punya cikgu madrasah WhatsApp kawan aku cakap yang anak dia need to backup pasal the whole class dah hafal surah tu. Then anak dia memang ada slow learning sikit. Understand. So konon nak step biru surah apa tu? Dia kasi aku nama surah. Nama ni surah apa Aku Google dia yang Innal Anzalna something, Surah Al-Qadar. Sekali bila Google dia keluar first way yang Jawi be. Awak tahu baca tak? Sekejap. Begini. Then at that point bila dia mungkin kejadian tu is not nice dia scratch aku punya ego. Because budak kecil minta tolong and I cannot answer. Faham. And it takes time and then sampai nak kena Google Rumi. Understand. And just honest aku extend je baca tapi padahal sebelah ada Rumi. Nak nampak pandai. Betul Ustaz. Saya sekarang bila dia dah cantum certain huruf saya masih boleh recognize. But most of them dah dia macam dah hilang so very hard to pick up. So saying this, do your center also open for cases macam people like this? Why not? Of course. So it's open for all ages lah. For all ages, from any background. Come as you are. Jangan tengok muka aku macam gitu. Tak nak. Aku cakap kau lah, come as you are lah. Tak ada dia gini. Come as you are. Dia macam Jom lah. faham lah. Jom lah. Besok nak pergi mana faham lah. Dia macam gitu. Jalan naik. Tak adalah. Habis betul come as you are lah. I think it's eye-opening for us whereby this Believers Academy, and I mean calling you guys here, I didn't really expect to ditembak macam gini kena. I mean the tembak is good tembak lah, bukan tembak untuk sakitkan hati, is tembak macam bagi kesedaran, bagi keinsafan. Jadi stop lah jadi afraid. Okay, wait. So before we close off this beautiful episode, for Believers Academy dah 2 tahun buka, 1 tahun running. Ada tak kisah-kisah yang boleh kita share dengan orang? Macam example macam dia dah 60, 70 tapi datang baru nak belajar mengaji, come to you all, and that we can take it as a lesson, ataupun bukan lesson but as a pembakar semangat. Ada tak? Mana start first? Ya, ada. Boleh share tak Ustaz? Ada beberapa manusia ni Allah Ta'ala ciptakan berbeza kan. Ada yang dapat, ada yang susah, Ada yang suara sedar. ada yang sampai sekarang saya ajar, dan sampai sekarang saya tegur benda yang sama. Next time belajar benda sama, dia akan repeat benda kesalahan yang sama, dia akan repeat. Kadang-kadang seperti saya pun manusia biasa, saya ada banyak kelemahan. Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada saya. Amin. Tapi as a manusia biasa kadang-kadang terasa. Tapi saya akan take a step back and then saya syukur, saya sebut Alhamdulillah kerana orang-orang seperti ini Allah SWT pilih saya untuk lihatkan Al-Quran mereka. In fact kita punya guru dulu, mereka pun ada sebut bahawa kalau jadi seorang guru ke, tak kisahlah guru Al-Quran ke, guru hadis ke apa ke, awak kena banyak berterima kasih kepada anak-anak murid awak. Sebab apa? Kalau tak ada anak murid, awak nak ajar siapa? Oh ya.
awak akan ajar tembok, awak akan ajar tempat duduk, kursi, meja. Kalau awak tak ada anak murid, awak punya ilmu tak boleh awak nak usahakan. Awak tak boleh ada chance untuk asah. Kerana anak-anak murid ni je lah kamu diberi peluang. So kita punya guru selalu bagi tahu awak kena patut bersyukur kerana awak diberikan anak-anak murid. Tak kisah anak murid yang ada yang itu fair lah. Kalau semua baik je, semua senang je, macam mana awak nak tahu yang tak ada side, awak tak akan. Dia macam kehidupan sama lah. Kehidupan dengan kadang-kadang kita jatuh, dan kadang-kadang smooth je. Kalau awak smooth ni mana awak tahu rasa jatuh, dan macam mana awak nak relate. Terjatuh je pun sakit. Sakit, tapi awak akan stand up lebih kuat. Betul. Awak akan stand up lebih bersyukur. Jadi bila anak murid different anak murid, saya alhamdulillah saya syukur, dan saya rasa ini adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan ada yang mudah, ada yang mencapai. Tapi kedua-duanya saya take it as insya-Allah kalau mereka dapat jadi orang guru ataupun anak murid ataupun pembaca Quran yang baik, alhamdulillah. Kalau tak dapat, insya-Allah ganjarannya pasti Allah Taala akan berikan di hari akhirat nanti. Ada yang sebut kalau kita nak belajar ni habis satu hari, ya Allah Ta'ala ambil nyawa kita belum boleh lagi nak baca Quran dengan baik. Saya kata tak apa, siapa yang awak cinta, siapa yang awak jadikan kawan ya di muka bumi ini, kalau awak jadikan kawan-kawan yang baik, insya-Allah dengan mereka sekali masuk syurga. Kalau awak jadikan kawan-kawan awak tiap hari awak cuba, kadang-kadang menangis sampai menangis, ada yang kadang-kadang asal tak dapat nak sebut huruf-huruf yang tertentu. Dia bilang tak apa, salah apa nanti hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan awak dengan orang-orang yang boleh sebut. Pasal dekat dunia ni awak usaha, bukan awak lepak saja, bukan awak tak ambil peduli, awak peduli, tetapi itu adalah ujian awak di dunia. Jadi alhamdulillah lah, apapun tahap ataupun level anak murid, alhamdulillah saya bersyukur. Okay, last sekali. So apa konsep kelas dekat sana? Whether it's macam a 30% classroom ataupun dia ada macam smaller group classroom. Dia macam-macam. Kita cuba cover every aspect. Dan di mana kalau you nak one-to-one, you akan dapat one-to-one. Tak boleh Ustaz one-to-one, sakit. Itu you nak suruh je. Kalau sakit biar kau kena. Okay, so dia ada one-to-one, dan dia ada macam satu grup yang kira under banner of one-to-one also. Dia 3 orang dalam satu grup. Kita nak jaga quality control, jadi kita tak nak ramai sangat. So kira under one-to-one punya kelas lah. Dan dia ada yang ramai pun kita cuba nak jaga dalam 10 packs lah, lebih. Kalau you one-to-one tu, you ada option macam mana you nak belajar basic ke, you nak belajar tajwid ke. Kira block of one-to-one tu dia 30 minutes. Kalau you dengan guru kan half an hour. Kalau di dalam grup tu yang 3 orang tu kan kita sebut tadi tu, dia naik 1 hour. Tapi dalam half an hour tu ataupun 1 hour tu, you boleh belajar apa you nak. Kita cuba nak tailor kepada needs budak-budak lah. Kita tak nak be rigid yang awak datang sini awak nak kena belajar certain things je, awak tak boleh belajar benda lain, tak ada. Kita nak cuba macam kita pun tengah fikir nak keluarkan macam menu lah. Menu you tengok, okay, you nak mix and match lah kalau boleh. So within that half an hour, kalau you nak belajar 10 minit belajar Alif Bata, more than the next 10 minutes kita nak cuba Fatihah lah, cuba implement balik kita punya apa yang kita belajar gitu. Ini dah macam menu dekat betul. Food reflexology campur dengan bahu. Yes, correct. Kita cuba nak memudahkan urusan anak-anak murid supaya tak pressure lah. Macam tu. Dia rasa comfortable lah belajar. So macam like certain people memang orang macam a lot sekarang in trend is young parents, dia nak anak dia baca at the same time at the same time dia nak hafal. So macam dia will go like 20 minutes baca, 10 minutes hafal, that kind of thing lah. Yeah. Okay. So maybe Jumari dengan Ustaz can have the floor for a while untuk reach out to siapa-siapa pendengar-pendengar ataupun yang melihat kita kat YouTube to just come over to your place. Makan
Marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So to the people who is doing this, insyaAllah, I mean, if you have the intention to learn, it spark an interest for you to the Quran, and you feel that you want to start afresh, you don't want to be judged, we welcome you with open arms to Believers Academy. You can come as you are, like we say. You come and learn. We won't judge you. InsyaAllah, if everything goes well, we would like to implement the love of Quran in your life lah. Yeah, so can come to us, can follow us at Instagram dengan Facebook and TikTok. Kita have a lot of educational content coming up lah. You can look out for us. InsyaAllah also we'll be having event InsyaAllah we'll be having hardcore retreat. Hardcore hati. Aku baru nak gini tadi. So it's a retreat at afternoon with Surah Al-Fatihah. So kita akan deep dive Surah Al-Fatihah from tahsin, tadabbur, tafsir, and we also cover the mental health perspective of Surah Al-Fatihah. Tahsin is bacaan. So kita akan spot the common mistakes of Surah Al-Fatihah, then how to recite it properly. So Ustaz will read it, that segment. Then kita will go the tafsir, that means tafsir, the translation of the surah. Then tadabbur, that means the application of the surah in our daily lives. So kita akan tackle the common problems that we have in Singapore referring to Surah Al-Fatihah. Then lastly, the mental health awareness. We have Dr. Noraini Wahab. Dr. Noraini Abdul Wahab, yes. She's an ustazah, but she's also a certified psychologist lah. So she will cover at that perspective. So kita nak people to come and not only macam ada orang cakap healing dengan Quran, but we want it to have balance lah. We want them to be empowered with both Quran knowledge at the same time mental health punya knowledge, so they can apply in their daily life. So can join us 27 September insyaAllah, Masjid Sultan Auditorium, 2:30 to 7 PM. Yang ni satu hari je, yang Satu hardcore hari. ni. Hardcore ni 1 hari. Kita kasih habis-habis. Kita nak kena taruh nama Manap dengan Mawi. InsyaAllah I already extended my invitation to them earlier. So insyaAllah nanti. Lora punya hard nak kena core banyak-banyak. Correct. Okay. So basically kalau korang ada masalah macam aku, dah pernah ngaji lupa, ataupun ada anak-anak yang baru nak start ngaji, atau korang nak kasih dia expose to Al-Quran, Mukadam, go to Believers Academy. Tapi Ustaz, yang one-to-one tu boleh request Ustaz tak? Boleh. Okay, so okay, let's let me share a bit. Kita ada this student management system. Dia pakai appointment booking. It's for shift workers also. So that's why kita buat the appointment booking flexible. So kau buka the appointment booking, kau boleh tengok Ustaz schedule free, then you can book with Ustaz. Macam that's nice very systematic Alhamdulillah. Tapi aku rasa aku tak nak book dengan Ustaz. Pasal Ustaz macam gini nampak kelakar. Aku rasa tengah ngaji confirm dia garang gini. Kita lagi tahu Kita lagi tahu. So untuk korang to have to make you all have the feel of what is going to happen dekat hardcore itself. After this, kita akan, the four of us, we will recite Al-Fatihah, and then Ustaz will analyse and correct kita apa yang kita salah. Tapi aku rasa akan ada 3 orang je, pasal aku sakit perut. So nanti korang just wait for the content to come out, and then just don't forget follow them. Ada IG kan? Ada IG, TikTok dengan Facebook. Just follow them dekat IG, TikTok and Facebook untuk kemas kini dorang. And then Okay. Tak boleh, sakit perut. Manap dengan Mawi dah lock pintu tak boleh sakit perut lagi. Diorang lock pintu guys. Okay. So I think it's sad to have this episode ending. Pasal I think it's very nice lah. Aku kalau boleh nak tanya banyak lagi tau. Tapi I think insyaAllah, I think our relationship won't just end here. Yes, insyaAllah. Okay, insyaAllah our relationship won't just end here. I think we have good contact also. I mean we have been contacting each other as well. Okay. Hold. Ustaz, you mind ending the episode with one surah of your favourite? Yang pendek-pendek pun berjadi. Wait. I think I have a better one. Can you give a phrase, a ayat from Quran that holds very close to you? Ada tak Ustaz? Ada satu. Okay, so kita baca sponsor.
Lepas tu I hand over the mic to you, then kita tutup, okay? Okay, boleh. Alright, cantik. Okay, so guys, itu saja di episod kali ini. So sad yang kita terpaksa tutup episod kali ini dengan Believers Academy. Aku sengaja tanya Ustaz banyak soalan pasal suara dia sedap gila, guys. Aku tahu wrong untuk aku cakap ni, tapi steam guys dengan suara Ustaz. So aku then untuk siapa-siapa yang rasa nak sarang dengan Ustaz, boleh book appointment 1-to-1 30 minit. So Ajit, anything for you? Aku dah teruskan tadi. Sponsor please. Okay, sponsor kami pada hari ini dibawakan oleh Simplicity Employment Agency Private Limited. Untuk nak dapatkan mate, anda boleh call General Manager mereka, Roswida, 86689140 ataupun 97761941. Okay, ataupun boleh pergi ke IG mereka, Simplicity, ataupun TikTok mereka s.e.a56. Okay, ataupun boleh email mereka, mail to simplicity@gmail.com, ataupun website mereka simplicityaemploymentagency.com. Dan kami juga ada Dear Elegance bersama kami. Anda boleh hubungi mereka di talian 8452-3769 ataupun 8072-6422. Services yang mereka provide daripada A sampai Z untuk wedding anda. Anda boleh call mereka untuk enquiries. Okay, jangan lupa gunakan promo code DEARMNM, DEARMNM untuk mendapatkan $200 off for all wedding packages. Dear Elegance, Creating your magical dreams. Ustaz, May over to peace you. be upon you. Parpos. Okay, ada satu ayat yang bila saya pergi umrah, dia berdepan dengan Kaabah. Dan kita tahu Kaabah tu dia ada tulisan-tulisan dalam bahasa Arab dalam warna emas. Ya. Dan setiap ayat-ayat yang dipilih itu memang ada kesannya yang tersendiri. Tetapi selalunya kalau saya lihat, saya akan, kalau boleh lah, saya akan solat di hadapan ayat tu kerana ia mengingatkan kembali kelemahan kita dan dosa kita, tetapi ia juga mengingatkan kita rahmat Allah SWT dan kasih sayang Allah SWT yang melebihi segala kelemahan dan dosa kita. Ayat itu adalah, wahai hamba-hambaku, janganlah engkau berputus asa dengan rahmatku. Wahai hamba-hambaku, janganlah engkau berputus asa dengan rahmat. So walaupun kita rasa kita ni dah ke laut ke, kita dah masih mata terpejam ke, belum sampai lagi, kita dahagakan cahaya. Tapi kita harus ingat bahawa cahaya Allah SWT itu sentiasa ada, dan Allah SWT sentiasa menantikan suara-suara hambanya untuk pulang kepadanya. So sebagai manusia, saya termasuk, kita banyak melakukan kesilapan. Lepas usul kita banyak melakukan kesilapan, tapi kita belajar daripada kesilapan kita. Daripada kesilapan kita ini, kita akan jadi lebih, insya-Allah, kuat. Dan bukan sahaja lebih kuat, tetapi kita boleh tunjukkan dan juga kongsikan kepada orang yang lain. Kerana nak komplain berkenaan dengan seorang anak ke, nak cerita berkenaan seorang anak ke, pergilah kepada orang yang ada anak. Pergi kepada orang yang bujang, mungkin dia ada teori dia, mungkin dia ada ilmu dia, tetapi dia tak ada praktikal dia. So kalau Allah Ta'ala letakkan you di atas platform yang you rasa banyak ujian, percayalah satu hari nanti Allah Ta'ala akan gunakan you untuk ubah sikap dan juga ubah perangai dan juga ubah kehidupan orang lain ke arah kebaikan. Hanya kita harus buka mata kita dan minta Allah SWT doa, Allah SWT guide kita, pimpin tangan kita ke arahnya, insya-Allah.
Yo, anak Maui datang lagi. Suara dari hati. Budak SD mari sini. Bawa cinta, bawa arti. Yo, mic check.